Lapor gerak ke FIFA World Cup nagabanta kisah popratali ki national team lane kita kiri berlapia akikat artali ki group stage kublai piki parlok persetelan ban page bat ban kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel ha group A dan ke Mexico ke South Korea ke South Africa bat ke UEFA playoff D bat ha group B dan ke Kanada ke Switzerland ke Qatar bat ke UEFA playoff A pada grup C kan don ke Brasil, ke Morocco, ke Scotland, bat ke Haiti. Pada grup D ke don ke USA, ke Australia, ke Paraguay, bat ke UEFA playoff C. Pada grup E kan don ke Germany, ke Ecuador, ke Ivory Coast, bat ke Curacao. Pada grup F kan don ke Netherlands, ke Japan, ke Tunisia, bat ke tim jong ke UEFA playoff B. Ada grup E kan don ke Belgium, ke Iran, ke Egypt, bat ke New Zealand. Pada grup H kan don ke Spain, ke Uruguay, ke Saudi Arabia, bat ke Cape Verde. Pada grup I kan don ke France, ke Senegal, ke Norway, bat ke FIFA playoff 2. Pada grup J kan don ke Argentina, ke Austria, bat ke Algeria, bat ke Jordan. Pada grup K kan don ke Portugal, ke Colombia, bat ke Uzbekistan, lain ke FIFA playoff jongka. Pada grup L kan don ke England, ke Kroasia, ke Panama, bat ke Ghana. Bat saben pau ma pihak comment section mana kam itna thagne ki group stage. Bat mana ban yo ara igane ke FIFA World Cup arjar arpanro. Kublai si bun mabila pendut puara ke channel janga pat ngese pada gawe per video.